برا کسک زن نکه اوی حتی عمری وی هبه ویوسا لسر کمن و حالی خود بمینه فلک باب کسی نینه حتی سبه چرا کسی بدلشان ناش خورینه برینه قلبون پیربونی برینه که کوره مرد جه توپلم و جه جماعتا جه جواتا دوره هستر جه چاوا دا برشه دبین وک باران پاییزی فوره فوره ریا کو پیدا هره دکار بود گنجیا خدا 10 ساعتا 2 ساعتا بمشه ایرو نکاره 10 دقیقه قاب بابش شوی را کرد رودنی بیناوی دگره نکاره قاب بابشه آخند کشی جگر خو هستر جه چاوا برشه دبین فوره فوره گوپال خود پیشه چاوی خودگرینه وکی زارا پچوک دبی قی نواره چاموره لی فلک مالا تعمیرات به کاتی چی بکیشه تو نکاری تو درد کلوی کاری و اختیاریه بکیله ببی عمرش بینجا درباز بو 10 سالی جه بگرن دبی نخواهی کلیه بدلالی عمر بو 15 سالی شعبی ببی بو گریال هر آلی لاو گوت دبا مرا درباز بوی تشما بسی خو نویت ملی ویکالی اگه عمر درج بدیع تهبه توشید بینی بی حالی لزاوجه تینه تی قیزه کی 14 سالی تو دبی مالخی او دبه برمالی تش خورتانی خورا دنالی و عمر تبو 25 سالی تو بزامیدی تا آب و خالی عمر کو درباز بو 30 سالی تدی یک لدرید خد به آب صدیق تغمالی عمر بو 35 سالی آخرین دکشی جگر آخور دگری الهلالی دبی از 4 سال بری چوابم ایرو کتن شحالی عمر کو بو 40 دکمن ناوی ایش و دل عمر کو بو 45 سالی ادی هر کس داره تو جگر خود نالی عمر جی 45 را وستی خورتانی خاطر جختیاری خواستی عمر جی 45 را وستی خورتانی خاطر جختیاری خواستی هر ساخولیانی ای کاله چارچابی سه دستی حباتیات نابت زود وستی عمر 5 دبینه چاوا دا رونی نامینه اگه یازی دوری خو نقدر نکاره بخوینه کتینه برشابه خو یکی بیا دبینه عمر بو 55 سالی هر کس زانه تو کالی تو شما و فقیر و خیسیر و بلنگ از استخوار و دلیل و دفالی خودش را کسی نکشک شنی که لی ببرد خنه نبا 4 دیوارا راست دزبری دنالی چپ دزبری دنالی هلا سرس به ساعت 12 دا دلیل بابا بد کنوره کنه را بابا کتیه چه حالی
کەسێک تو نێژێڕا بێژێت تو چ ماوەساشی جیگەرا خۆ دنالی عەمر شێست تژی کرد سەری بوو مینانی چایە مەرە تۆیە پۆرە ڕەش ماڵا خوبار کردیە سەر سپی کرد ئێری فەلەک ماڵە دەمیرات بە دەست خاپاندم تەشما دنیا مقارە میشکی بە عەمرێ من کەسە تەما دەرنێری کرد عمر هەفتێ دبینە ڕەبەنێ میژە بۆ کردبیە چاو نابینە دەبێ بوو کێوی زەمانی ji derda tê hêrsa xwe tîne dibe Rebê alemê rihête bistîne sankî ku rêvê şeref evî olayê berçavê xwe nabîne nabêje sibê eva yekan pêşiya min e tu çima hêrsa xwe bavê min tînî extiyarek hete halê wî tunîne Emir ku bû heştê extiyariyê barekî giran da ser piştê meqseda ku bû rebenê min negihîştê pêşiya extiyariyê hebraz e Emir ku çû gêrî nayê taze rebenê min nebêre tazekî av ji kesî bixwaze ku dixwaze divê tu ji helî mirinê bixwî te gava dinê xwarinê dikin minnet û naze ew şax destê xwe berke qarşî Rebê aliya Ya Rabbi divê tu bidî xatirî meznaya navê xwe navê Muhammed pêxemberê axirê zemanê sallallahu teala aleyhi selatu veselam bidî xatirê ewlî û enbiya ew şax mirinê ji xwe radixwaze Emirê pir mezin sed salî sankî divê malê da îşek nekir evî kalî toz û dumanê ser şavî wî danîye herkes li bera derbas dibe kes nabêje bavo tu çima ketî vî halî lê rebeno tê çi bikî ji Emirê hezar salî erê çetîlo law eşteyla bû mekî teyrê bazî ez geriyam li çiya û zozana li vî gazî lê ka îro di Emirê min ê şûî ka tu teze berxê mij min çi dixwazî ez dibêjim nabêjim tu hêjî nabî razî ey felek mala te bişewite dibe eşteyla bû me teyrekî li vî banî davet û dîlan nema ku min li serê danî belê tiştek nema min di nava destê xwe de endaş nerahanî law tu hêjî ji min re dibêjî tu dezanî ey felek mala te mîrat be ev çi bû te li min kir te çima dîsa perîşan histixwar kirim minnet zar re kir ser min te destê xwe ser min da hejan min nexwarda te li xwe nekir li te kir min çarix nedî law min sol di nigê te kir lê îro jî te bi destê bigirtiye ji malê derxistî ka te ji vî karê reben çi dixwazî hev çi bû te bi min kir